basi buriya buri leta yose ngigira ibigwi biba byarayiranze cyangwa ibyagiye bivugwamo ikagira imigani ikagira nanone n'amateka yayo ariko rimwe na rimwe hari inkuru iba yijimye cyane yayindi mbi cyane iyi nkuru idakunzwe kuvugwa cyane nk'uko yongoreranwa hirya no hino nk'uko abantu bayongorerana mu yandi magambo iyo nkuru uri kuyumva ariko uburyo ibirenzemo niyo mpamvu muri karitsiye nakubwira ngo ushobora gusanga hari inkuru bakubwira ati kiriya gisaza ubona hariyuza ibintu kiba gikora n'iki n'iki cyangwa cyakoze nubwo ukibona kuriya atari inkuru ivugwa cyane nk'uko bavuga ngo muhima wabagamo impyisi ariko hari indi nkuru nyine ikunda kuvugirwa mu bwihisho yeah 50 States of Fright iyi ni episode ya 4 ngenda cyari number 1 Kansas. It's known for tornadoes and lost little girls, but ati numujyi uzwiho kubizamo inkubi z'imiyaga cyane ndetse n'utwana tw'udukobwa tukiri duto gusa hari ibindi birenze bihari umujyi wacu n'urugero umujyi wacu n'ufite ibintu bikurura abantu biri iruhande rw'umuhanda bituma abantu benshi badusura uwo mujyi wacu mu bawusura harimo mama n'umwana bari muri iyi modoka bawusuye ni umujyi witwa Kansas amapampe banjye bariho ndabasuhuje we What? Ikise. Honey, let's make this. Wa mwana reka urugendo tutumirwe neziza. We went on a road trip. Beruka ryari kujya mu nzira nkuko. Dad. Kuva papa yapfa. Yeah, that's right. Yeah, ibyo nibyo. Remember that RV we Uribuka ya RV twakodeshe n'ubwoko bw'imodoka biri n'abantu bajyana. Just cuz he's gone doesn't mean we need to move. Umva kuba papa yapfuye ntago bisonuye ko tudafite kwimuka ariko. Wa mwana biragoye. Yakana. Do. Bari mu nzira bagenda yibonye ahantu haritse ball of twine. Hey, how about we stretch our legs? Resa mwana twavuye modoka tukaba tunanura amaguru n'iki dutembera bonye umujyi uri hano hafi batubwiye ngo uyu mujyi ufite ibintu bikurura abashyitsi biri hafi y'umuhanda ku buryo umuntu aba ari mu muhanda agenda akabona hafi ngo hari ibihabera akaba yaza kureba. Wow, look at that. Yazana birani ibikireba uyu nundi mujyi batujyanye mu wa mbere tuvuyemo tubonye ibiwuberamo. Very funny. Iriya nzira sekeje. This is what people did before the internet. Ibintu by'abantu bakoraga mbere y'uko internet iza. Can I help you? Nabafasha. No, we're fine. We're just tumeze sawa tuje kureba iriya ball iri hano ni ball of twine. Ni ikintu nyine kidoze nk'imipira ariko kiba gikozwe ubwo n'ibintu by'ibyatsi n'ibishipiri. Muze rwose muri bishema ryacu n'ibyishimo by'uyu mujyi. What do you think, young lady? Mwana muto uratekereza iki? Yambaye kuteri. Umve. We wachano. I'm gonna go. Ngiye mfite kugenda. Mwana cona avuga amagambo menshi. An affinity for the ball. Abana benshi bashaka kubona uriya mupira rwose ni ikintu kimeze nk'igipira. I'm sure she'll enjoy her. Reka umwana agiye kureba icyo gipira ari buze kukishimira. Umwana akomeza imbere ngagiye kureba icyo gipira. Dore igipira aje kureba. Mwana ni kinini shawo. Urakaza neza muri Francis. Uru rugo rwa Amerika rufite ball of twine nini rutizinda ariyo yingi ubona. Ipima hafi amapaundi 20. Igapima feet 14 ni iki gitwine mbona hano. Abenshi babyita ngo ni ballast twine. Abantu basanzwe babona nk'imigozi zirikanyirije. Ariko Mr. Clora we yebonyemo nk'ibintu bishoboka. Umwana kuri ifoto imanitse hano umugabo wakoze kino gipira kirana akakidoda umwana we yasaga nk'aka kana kari hano umwana yibonye mu ifoto kandi bwa suyu mujyi uyu mugabo yarapfuye nakoze kino kintu kera. Ribano. Hello mwana harabo ari kumva bavuga ni mundi mujyi umujyi abantu ngo bazi ubabo cya ball of twine kiza cyane. Yumva amajwi y'abana baseka. Yumva amajwi y'abana bavuga baseka hano. Ekuteri ze hari cyazi kuruye. Dore kuteri ze mwana kurikire kuteri ze. Dore kuteri ze. Dore kuteri. Dore kuteri. Hayi ko kuteri zinjiramo indani. Binago bisekeje. Kuteri zo mwana sitwawe niki. Ngo buri mujyi ugira ibintu biwubamo byibanga abantu badakunze kuvuga ariko bijya byongoranwa bagate. Bavuga nyine bavuga ati we nuzura muzi. Hakura nyine bavuga ati byibura umujyi wa Kigali ikintu nyaburanga kiwubamo haba moroki. Umuntu nyaburanga. No mwana rero dore muri cya gipira dore kiboko nyuma ye subiramo indani
Nyagasani. Umwana rero ari byamukuruye imigozi iramufata katurare umwana bamwinjiza muri ball of twine gutyo twabuze umwana tubone kuteri. So, where are you from? Nese uturuka he? Overland Park. Overland Park. Originally. Ndavuga wavukiye. Overland Park. Niho navukiye Overland Park. You speak really good English. Uvuga icyongereza cyiza. Well, I better get going. Urabizi kirutareka ngende icyongereza mvuga se kirakureba. Ni nk'abantu iyo duhuye no kuvuga ibyongereza byiza, ibifaransa byiza, iby'Espanyol n'ibiswahili. Ni none se nyine none. Come on. Welcome to Francis. Urakaza neza muri Francis, Kansas. America's largest ball of twine. Urugo rwa Amerika rufite ball of twine nini kurusha izindi umwana icyamumizi twakibonye ngo ni ikintu nyaburanga. And stands at 14 feet tall. Do. Stalker, a dose. Ibyo bari kuvuga ni bya bindi umwana n'ubundi winjiramo no byisubiramo. Iki ni ikintu umugabo yaremenye agihayemo umwana w'impano. Katurori. Yabonye kuteri. Abura umwana. Amelia. Umwana duri kimumize. Ni ikiba mu wundi mujyi uri hafi aho. Amelia! Hey! Amelia! Amelia we! Cyabuze umwana wabonye umwana wanjye asohoka marara. Wapuye ni Sheriff wina. Umwana wanjye ariko yari hano. Umugore dore ngarabura umwana. Dore ngo siramwumiraho. Umwana wawe wabona yazerereye. Bimeze bite? Umugore atangira kuzenga. Umwana wanjye yareshya gatya. Amelia! Uyu mwana mwamubonyera niki? Amelia. Mama yatangiye guhamagara. Telefone y'umwana. Nimero nticamo. Amelia. Ikimutwaye ari muri ball of twine. Mama we! Bamusubishamo indani. So what happened next? Niki cyakurikiye? Yari yagiye. I was there. It couldn't have been Nari a mari. minute. Nta n'umunota byatwaye twara mubuze umwana. She just disappeared. Umwana yarabuze gutyo nyine He turamubura. acted like any mother would. Suzanne yakomeje kwitwara nk'uko ndemeye kwitwara. Organize a search party. Comb through every single inch. Urabizi dutegure igikorwa cyo guhiga umwana wanjye muzana polisi. Ibyo si ngombwa. My daughter is missing. Mukobwa wanjye yabuze. Do you have children, Sheriff? Ufite abana Sheriff? Yes. Yego. Oh, nothing would stop me from finding her. Nta cyambuza guhagarika umwana wanjye. Help me look. Don't waste my time. Nimba utari bumfashe gushaka umwana wanjye unyengereza iki? Just stay here. Basi bugumye hano akanya. Sibyo buri hano. An idea. Mfite igitekerezo. Mve Sheriff. Mfite igitekerezo tugufasha ushaka umwana wawe. Ni mu mujyi wa Kansas. Uyu niwe Sheriff w'uyu mujyi. Nkuko bakubwira ati Kigali Sheriff wayo. Uyu na Amelia asiga message nakana kiyabuze. She doesn't exactly fit. You should listen to her. Uriya mugore mwumvire. Ni umumama mwiza. My God. Ntago ameze nkatwe. Rid of her like usual. Tumukure mu nzira nk'ibisanzwe. She is up to the task. Uriya mugore twamukoresha akazi ariko. Abapolisi yasanze bari kugambana ngo bamukoresha akazi abandi ngo tumukure mu nzira nk'uko dusanzwe tubigenza. Umugore agiramo ubwoba. Bamukure mu nzira bate nk'ibisanzwe. So, Miss, I think Miss, a solution for you. ngufitiye igisubizo. Great, but Mu byubahiro byawe rero Sheriff. I think I'm gonna just look for my... Reka njye gushaka umukobwa wanjye ndi jyenyine. We've already found her. Umukobwa we twamubonye. She never left. Twasanze na ntarurige yigeze ajya. To understand, Ufite kutwumva. not just yours. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Baramufata. Hey! Baramufata. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Mundeke. Changed. Uriya mwana yahindutse. If you want to see her again, you're gonna have to change. Umukobwa niba ushaka kongera kumubona nawe ufite guhinduka. Nyagasani. Sheriff arabanza agira atya. Agira atya ari kuyakuye mu kanwa. Nyagasani do. Tangira kwihagamiza uri kuruka. Sheriff w'uyu mujyi. Akure ikintu nanone cy'ibintu by'ibikoba by'ibishipiri by'ibyatsi. For a minute. Ntabwo biri kubabaza birenze umunota umwe. Mumfashe urebe banze bamuhindure kugira ngo yongere kubona umukobwa we. Cyo bamuhayera ikiri kubyiniramo. Barakimutamika. Nyagasani. I know. Ndabizi. Do. Yamize. Do. Ni ibintu by'imigozi. Arakimira. Ikoze mu bintu by'ibifuka. Araruma. Katurore. Mugore. Ku mutwe. Afande. Kubita ku maso ya Sheriff dore umubiri umeze nk'ari ibishipiri ni ukumushwanyaguza kongera kiteranya. Nyagasani. Bano bantu muri uyu mujyi basanzwe. Babwiye ngo kugira ngo ugire ubone umukobwa wawe biragusaba nawe kuhinduka. Hari ibyo bari bamutamitse. Ni ibintu bimeze nk'ibigozi. Yaje hano. Arihaga kitaragira kurinda pfuye. Kiracyari
arirutse do hariye koko do aho ye kiguzi kirano kiriteranye kirabyina bano bika urabiza umuryango w'umene uyu kwanyaguza abagabo bameze nk'abakoze mu bigosi. Iyi ni indi leta tugiyemo ya Kansas muri za leta 50 zigize Amerika, 50 states of right. Turi bigiye biziberamo inkuru, buri leta ifite inkuru y'umwihariko. Umukobwa wanjye ari hehe? Where is she? Ari hehe? Can't have her. Ntago wamubona. Sheriff amukata akaboko. Yeah. Yagasani. Yeah. Yagiye kubiguza arashwanya gusa. Dore sheriff, abantu bahano bakoze mu magunira. Iyi leta tugiyemo abantu baho bakoze mu magunira. Gerageza unyumve. They're all alone. Barabana bose bari bonyine. They just want friends. Barashaka inshuti. Kuki? We'd do anything for their happiness. Dukora uko dushoboye kubw'ibyishimo by'abo bana. Ebe. Oya. Bakora uko bashoboye kubw'ibyishimo by'abo bana. Abantu bari hano hari ubuduha bwagiyeho. Mu mujyi wose umugore avayo. Bimeze bite? Mumfashe mu mujyi hagati. Uyu mujyi utuwe n'abandi. Abana bari bonyine, kumbe dora batuye umujyi. Baramuzengurutse. Hey! Vayo! Kuyu! You know how kids are. Abantu ukuntu baba bameze ni Sheriff. Figured Amelia had wandered off. Ubwo twamenya Amelia yabuze. Lucky for us, the whole town got involved. Ni byiza umujyi wose wabigiye mutangira gufasha gushaka umwana. Kumbe dore uko byagenze. Ari kubeshya ngo umujyi wose wabigiyemo. Suzana rwose yafashwe n'iterabwoba. The entire town. Kubera kubura umwana we yumvaga yakwica abantu bose batuye umujyi, baramubeshyera. Mufate. Bari kubeshyira umugore uri hano. The things we'll do for our children. Urabizi nawe ibintu dukora ku bw'abana bacu. Nuri kuganira beshya sinza bari kubeshya. Gure ya Jean. Abona ya ball of twine dore ngiyi. Zana ari kumva amajwi y'abana. Kumva amajwi y'abana mindani. Mugore. Munsubize. Arashwanya gusa abantu barababara bose ngo abana babo bibera muri iki kintu, ndetse abana babo bakeneye umuntu baganiriza. Mugore yaragiye shwanya gusa kirana amaraso aramutarukira. Wibuke abamo abana yaragiye agishwanyaguza katururi. Atwese twashyize hamwe kugira ngo babone uko bameze uyu munsi bari hamwe. N'abana turi abana bakibamo ni benshi, batangira ku mukuru Nyagasani turabakibamo ni benshi, abana benshi muri mugero bibere. Mommy's coming. Amelia mama waraje. Umugore yinjira hano ashake mu mwana we. Do kugera hano Amelia Nakana Do mwana wanjye kanguka nakana ke kure bano harimo abandi bana bapfiriyemo baboreyemo n'imirambo y'abana. Gasani kureba hakurya abona kana kare hano, abona n'umwana we neza Mary arasa nk'umwana uri mu ifoto y'umuntu wakoze kino kibumbano, kandi umuntu yagikoze kera koko. Ku kanya gitangira kongera kwidoda, kirongera kiridoda. Mwana wanjye duciho vaye yagerageje gusohoka do nziriri kwifunga ibiri kumukurura. Iki kintu ngo kirimo abana benshi, abana bo muri uyu mujyi bose niho bajya. Oya katururi kubitano biranga do biranga asigara mindani muri ball of twine niho bari. Nini koko. Sorry, honey. Babarire mwana wanjye, ni inkuru nanone ivugwa muri aka gace ka Kansas ariyo cya ball of twine gitwara abantu. Mama Amelia wumve
You found me? wambonye mama yaje kumushaka Yes, sweetheart. yego mwana wanjye I did. nakubonye akana ikintu kirongera kirizinga neza cyitonze abakigezemo ntibakivamo ibi ni ibibera muri uyu mujyi urabona ko no muri uyu mujyi hashya harongera hakifunga nkaho nta cyabaye Amelia simwigeze mubona The funny part. ikintu gisekeje rero Amelia actually hadn't gone. Amelia burya nta naho yari yagiye We turned the whole town upside. umujyi wose twarawushatse Ended up finding her exactly where she birangira mama w'umwana musanzu yari yamusize largest ball of twine muri cya twine cya kindi kinini together. icyo kintu nicyo cyongera guhuza abantu I'm so sorry, my dear. babarire mayidiya mufite irungu abana b'aba bantu bose baba muri iki kintu niho cyarabatwaye ababyeyi rero niyo mpamvu iki kintu bagikunda baza kugikoraho It was a heartwarming reunion. ewana ko hari ukongera guhura kwiza cyane Fullness. ibaza ibibi byari byabaye When everything was put right. ibaza uburyo twongeye kwishima ibintu bisubiye mu buryo I'm not sure. hakurikije igisinzi We're happily driving off to the next. nabonye uwo mugore n'umwana we batwara imodoka barongera basubiraho bavuye arabeshya kuki ari ibirego by'abantu byinshi cyane by'abantu bagiye baburira muri aka gace kanyu sherifu ari guhatwa ibibazo hari abantu benshi baza muri uyu mujyi bakabura bamirwa na kiriya kintu I assure you, we are the safest little town in uwo Kansas. mujyi wacu niwo mujyi rwose utekanye muri Kansas yose We are all God-fearing family folk. Just cyane famiye zose zibaye muri uyu mujyi turi abantu batinya imana ba bantu nyine turakijijwe If you're family folk, then why are there no children in this town? nimba mwita nkaho muri famiye se abantu bose bariho no kari imiryango gute nta bana baba muri uyu mujyi wanyu ni umujyi utajya ugaragaramo abana mwese muri ingumba sherifu waje nyine nuwaje kumukoresha iperereza ubwo ari muri ankete we've been talking tumaze umwanya tuganira all this time, and I'm realizing that you have not seen. ibaze ko tuganira iki gihe cyose akaba aribwo umenye ko utarabona iriya ball of twine tugenda ubanza uyirebe ikurura abantu Personal tour. reka ngiye nkwiyerekereze nyikujyaneho ubwo ni ukuvuga ngo sherifu umuntu wari uje gukora iperereza nawe abaza impamvu muri uyu mujyi n'abana babamo nibamugeza kuri iriya ball of twine irayita imumira niko muri uwo mujyi bigenda iyo uhageze ubaza ubusa kiriya kintu kirakumira uwo ni undi mujyi turebye 50 states of right tugiye mu gace bita Oregon dore hakuno Taxidermy is more than just a hug. ati taxidermy irenze kuba ari bya bintu umuntu akora yinezeza gusa taxidermy ubundi hari ibintu mujya mubona bimeze nk'ubugeni ujyana ukabona nk'inyamaswa barayishe ariko barayifata bayihagarika ahantu nyine ukabona bagiye bayiterateranya ni inyamaswa nyine ihagaze yuzuye apana kuvuga ngo ni igishushanyo nibyo bita taxidermy Or a profession. cyangwa se birenze kuba ari umwuga It's a calling. umuhamagaro Way to preserve something great. ni uburyo bwo gusigasira ikintu cy'igitangaza by'iteka Mr. Klepner Mr. Klepner na Sebastian was the best I've ever seen. yari uwa mbere nigeze mbona wakoraga taxidermy neza Taxidermist of the year. bigeze no kumugira taxidermist w'umwaka Stuffed magazine. inshuro zirenga 12 yandikwa mu binyamakuru Legend. yari umunyabigwi w'inaha My personal hero. yari n'intwari yanjye ku giti cyanjye nawe akora taxidermy n'ibirana babwiraga umuntu aca nk'umutwe w'inyamaswa bakagenda bakawusigasira bakawufata neza hari ibintu bawukora ku buryo umanika mu nzu ukabona ni inyamaswa neza kuko kandi ko kiba ariyo atari ukuvuga ngo ni igishushanyo uri kubibona inyuma ye ibyo bita taxidermy This is the story. iyi niyo nkuru His greatest masterpiece. y'ikintu cya Atari yakoze umuntu w'umuhatari katorori And how it became his gravest mistake. uburyo icyo kintu cya Atari yakoze cyanabaye ikosa rye rirenze witwa nde Sebastian Klepner niwe bagiye kutwereka nawe ni inkuru ivugwa mu gace ka Oregon umugabo yakoze iki buriya buri gace kagira inkuru ngo yongorerwa ngo shyushyushyushyu itapfa kuvugirwa ahagaragara dore ibyitwa taxidermy nababwiraga umugabo n'uyu bari kutubwira wabikoraga hano hari inyamaswa yari ari guterateranya n'iki urayibona ariko umuntu ayimanika mu nzu wakwinjira ukabona ni inyamaswa iri mu nzu My friend, as good as new. ni gutya nshuti yanjye ubu umeze neza nkaho uri mushyashya birenze ibitakwinjira mu nzu y'umuntu ukabona harimo ikinyamaswa ukumirwa Jesus. Yesu Kristo uranganze Yeah. Need some kind of secret password to get in here or something? abantu umuntu akeneye password se kugira ngo ajye yinjira twafunze Yeah. You're open. ibimenyetso biragaragaza ko mufunguye uyarazimye Hey. I know it's late, but abizi burisha ariko
I got something in my truck. It's a bit of a time-sensitive hari thing. ikintu ufite mu modoka yanjye kandi wagikenera. You can call that, make an appointment tomorrow. Umpamagare uzadufatira rendez-vous uzaza ejo. Ntabwo nyumva. You're really gonna want to see this. Ikintu ufite mu modoka ukeneye kukibona. Ni igiki? Ni ku ishopu ye abantu we akora biriya binyamaswa abantu bakaza kubigura. Ubwo ufite inyamaswa urayimuzanira. Iyo hari icyo bamuzaniye. Iyi nyamaswa urabona utayikoresha. So you hit this? Icyo kigongehe? Tillamook. Hafi ya Tillamook. Iki nyamaswa. In these parts, I have never seen anything like mu myaka yanjye yose nigeze mbona inyamaswa imeze gutya. Oh, nothing. Dore inzara zayo. We umuzanira inyamaswa akayigura akayiterateranya kamera nk'ari nshyashya umuntu akayigura akayimanika mu nzu ye. Do. Yisunye mu nzu. Nuyigonze mu nzu leta zo kuyigurisha. 4 tires of your car? Wayigonze na pine yawe imodoka yawe yego. Got that son of a gun real good. Mani iki ginga nahise ngiterura neza cyane. Iki nyamaswa bagonze uyu nguyu nyine bafite akazi ko kugiterateranya. This is awesome. Mani karo kantu ni keza. We niko kaza akora. Cya bindi ngo wagonze ipusi mu muhanda urayiterura ukayishyira umuntu tax dummy. Akayiterateranya ikajya ku isoko ry'umurimo. Umuntu akayimanika mu nzu. Yeah. We buretse gukora hariho supaguru ntirumba. Touch anything. Ntugire ikintu ukora wa mugingo we nikadafasha kugurisha. Asigaye ashingura imbwa arazigurisha. You're still alive. Vakazi. That is the point, isn't it? Uyakomeza kuri ino nyamaswa. And the thing is, I'm still alive. No. Ni uburyo bwo gukora inyamaswa mukabeshya ko abana kiriza imbase. It's a life. In a moment. Ahubwo ni ukugerageza gusigasira akanya k'ikirimwe kikiri kizima tukagashyira abantu bakabona ubuzima bwacyo. Certainly done that, amigo. Thanks. Urakoze. Maybe. Not yet. Katorori. I'm sorry. Mbabare rero. Wamaye yanjye se. This is beyond repair. Mani kino cyo ntago nabasha kugiterateranya. Oh, that's a bummer. You have any idea what this thing is? Kino kintu uzi cyari cyo? Definitely a mammal. Icyo mbona ni bya binyamaswa by'ibinyamabere. Anaday family? Ntago akizi neza. Yeah. Okay. Yep, that's what I was thinking too. Nanjye niko natekerezaga. Well, urabizi? You anybody else? Nimbanze kuyigura hari undi muntu uri bukigure, hari undi wamfasha. Oregon, I'm sure you can throw a stone and hit a taxidermist. Umva muri Oregon ninjye cyamare nawe taxidermist wakigura. Actually, I saw a sign in town for a shop creature something. Haraye mbere nabonye icyapa nyamara cyo. Yeah, I'm sure. Cyano bagurisha. Shop that's up on the hill. Uravuga Megan? So, no, what? Urabizi nimba ugiye kukigurisha kwa Megan. Megan Bloom does is in taxidermy. Biriya bintu Megan akora ntago ari taxidermy. It is sacrilege. We n'ukwangiza ubw'ibinyabuzima. N'ukwangiza ikintu cyera. Wafata bino binyabuzima akabikoramo ibibi. To be stuffed by Megan Bloom would be a fate worse than death. Ufata inyamaswa ukayishyira umuntu nkuriya nka Megan aba agiye kuyangiza burundu. I'll tell you what. Ubwire. Why don't you leave this here? Aho kugira ngo kijyane gisige hano. I'll take a look at it if I get a chance. Ndaza kucyitaho. Sawa. Everyone, but I like you. Mani ndagukunze tu. I'll see you tomorrow. Ejo nzaza kuyishyuza yanjye mwana musaza yo kugira ngo bakijyane kundi muntu. Bakora akazi kamwe ariko wica akazi. Yemeye kukigura. Dore imodoka yagonze icyo kinyamaswa bamuzaniye. Ngo nicyo kintu gitangaje yakoze, wari nacyo cyaje kumuviramo ikosa rye rya mbere. Ngo kandi yari uwa mbere. Taximist wa hatari. Tora amaraso bayasize hanze y'urugo rwe. Katorore. Kuri watwaraga ubukombe n'iki yarabumaze nka kuri ibikombe nyine by'abasobanuzi n'iki mba narabimaze. Ese nge ndakina. Rega nize neza. Hari abandi basobanuzi bugamye ku bigo by'amashuri imvura yise barataha baza babeshya ngo barize. Twe twarize. Umugabo icyo yakoze niki? Yafashe ya mari ye yiguriye avuye kwihahira areba ukuntu yagenda yiterateranya. Nibwo bugeni bakora. Dore zingara zishyira ukwazo, uharushyira ukwaro. Ayiterateranya yitunze arebe nimba hari ikintu cyava mu niko kazakora. Baterateranya inyamaswa hari imiti bayitera kugira ngo itabora itanuka. Ubundi ukayigura ukayimanika mu nzu yo muntu yazagenjera akavuga ati iriya singa giri hariya we. Abona none atari igishushanyo ahubwo none hari inyamaswa ya nyayo. Umugabo yatangiye guterateranya. Yitonze igufwa kurindi zingaro ku ruhande gufatiye uruhu arabaza ibyo mu nda nyine ubwo urumva bikuramo akabijugunya arangije maze kubaza neza igiti gihwanye neza na rwa ruhu rw'aya nyamaswa ashyiraho amaso. Katorore
iyi nyamaswa ni iyihe? Sebastian nyamaswa ayishyizeho amaso, yaraye ijoro akora, yikanzemo. Nyamaswa amaze kuyambika uruhu n'igiti n'iki, yahise aza mu bitabo amenye inyamaswa ni iyihe. Homo sapien. Katorori inyamaswa yarebye Sasquatch niko yitwa. Ni igitera we. Kumbona ari gato kurusha uko nabitekerezaga ya. Burya ni igitera bamuzani. Niko. Turi igitera kirano turutwinyo. Gifitemo agasura nk'akari June ukuntu. Murabibonye. Arangije arahisha. Kenda gusa nk'ari June. Ese kusa nk'igitera. Iki ni iki? Aruwaje aramukomangira muri iryo joro. Katururi. Uyari hano, nibonye ka kagabo karero. Aka kajinga kagarutse kwishyuza ka Kadafi, nari ngabwiye ko nzakishyura ejo. Arakingura. Urebe filime. Kureba hano, yabonye iki? Kureba dore inyuma ye, dore icyamufashe, dore ibyara, dore indeshyo. Mama we! Kiramushwanya gusa. Dore isura neza neza kirasanga ka kandi twabonye. Uyamaze gushushanya. Cyase amaze guterateranya bari bagonze. Nuko ikiri kirekire. Amaraso yatarukiye muri rinete, muri kamera. Hey! Karyango! Hey! Yeah! Katururi. Hahi! Do. Urebe. Kirinjira. Dore ikirenge. Hey! Dore ukuntu kimeze, dore indeshyo. Nimba gishaka iki? Nuko dutangiye. Hey! Dore taye, dore imitambukire kiratambika. Kiratambika. Kiza hano. Kuri bano. Abona za zingaro. Za kakanyamaswa bagonze. Neza neza karasa nk'iki. Kinini. Ibuke yakabonye aravuga ati kuri mutonya kurusha uko narabisomye mu bitabo. Kurusha uko nabitekerezaga. Iki cyafashe za zingaro. Zingaro. Kiri humuriza. Dore amenyo. Dore twinyo. Bagira ngo ni ya macupa bajyaga bashyira hejuru y'ibipanga asobekeranye kugira ngo umujura nahaca neza neza. Kera barategura gusa ko nakibona ibyo bintu we. Kirangije gifata zingaro kirimanukira. Cyajyanye izo zingaro. Uyu ngo ni ikintu yakoze cyahatari, ari naryo kosa rikomeye yakoze mu buzima. Buretse ndebere ngo buretse cyari kigendeye. Kivayo umujinya uyita gitambika. Mutware dore umwana wawe, mutware utazanagaruka. Dore ngaramupfunyikira. Wibuka inyamaswa bano barayikora ukagira ngo ni nkaho kiri yose. Suye umwana wawe. Wibuka yapfuye ni igishushushungwa bakoze. Be careful. Witonde. Supaguru ntizirafata neza. Iyo kureba neza utwinyono ni umwana wanjye. Ni umwana wanjye. Ako kanya ijisho riragwa. Nyagasani. Ijisho amaso aturumbuka maragwe. Wibuke na amaso ya pirate yabashyizemo. Umwana wanjye ninde wamukuyemo amaso. Kureba umwana we n'amaso afite. Umugabo akoze ikosa ikintu cyari kigendeye. Sinkuremeye se. Kigoryi we. Kigabo cyaravushe. Kirashwanya gusa koko. Kirashwanya gusa. Hey! Uyu mugabo ngo yari uwa mbere mu gukora bino bintu. Watuganiraga n'uyu. Community was shocked by Sebastian's untimely death. Community yose yacu yabajwe n'iherezo ry'iyo ya Sebastian. Nobody wished him ill. Ntago yari umuntu nyine wamamaye cyane, nta n'umuntu wamwifurizaga ikibi. Ni rero waje kubona umurambo w'uwo mugabo Sebastian. Torn apart.
washwanyaguritse, scattered all over his workshop. zingaro zatakaye hirya no hino mu iduka rye. Byari bibi cyane. Rebe, That's when he hit me. nibwo byanguzeho rwose. No man deserves to be remembered like that. Nahise mvuga ni nta mugabo ukwiye rwose kwibukwa mu buryo nk'ubwo. Someone as remarkable as cyane umugabo rwose wari uzwi nka Sebastian Clepon, icyamamare cy'Imana. Ndavuga uyu mugabo ntakwiye kwibukwa abantu bamubona yarangiritse. I decided Nibwo nafashe icyemezo rero give him the dignity he deserves. kumuha icyubahiro akwiriye. Uyu mugore noneho yakoze agashya we, taxidermy yarayikoze ayigeza no ku muntu. Forever. Uyu mugabo nibwo navuze ni reka mukore musigasire byiteka bajye bamureba nkuko yakabaye yarabyifuje, niba baramuterateranyije. Ibi nibyo bita taxidermy. Umurambo we baragiye barawufata ubwo cyanyamaswa cyari cyarushwanyaguje bawumanika hano mu nzu ndangamurage bajye bawureba. Ubu nibwo bugeni bita taxidermy. Dore ahantu umugabo bamushyize. Tugiye muri Minnesota. Minnesota byifashe bite rero? Haruri. Jesus fucking Christ, can you turn the heater on? Yesu Kristo mwacanye hita hano ahantu ko hakonje cyane bamushyushye n'udutangiranye. Hey. Reka twongere tugerageze. It was an accident. Hari impanuka. Umuhanda 91. Road was blocked for 3, maybe 4 hours. Umuhanda bari bawufunze nk'amasaha 3 kuri 4. I never much like coming out here at night. Nibwo rero naje kugemura ibintu ntinze. You know, Urabizi ngunda kugenda nijoro. not here at all. Babwije kuri sinkunda hanze. You know, ever since you're a kid. Urabizi ari nkuru bajye bahavuga arabizi kuva tukiri abana. Mr. Lundstrom. Just trying to help. Cyane rindi kugerageza gufasha ibyabaye. Ku byabereye muri uwo muhanda rindi kugerageza gufasha. Byagenze bite? Reka bakwereke uko byagenze rero. Bagusubiza inyuma byabereye muri uwo muhanda. Umugabo ati sinkunda kugenda ninjoro. Kuva turi abana havuga inkuru nyinshi muri uwo muhanda. Katurori. Muri uwo muhanda hari abaje hano urababona ariko amasaha y'ijoro. Nuko bambaye mask. Muri butu bari bafitemo abandi bana. Oh boys. Hano rero umuhanda urangiriye basore. Bazanye basore hano. Urebe. Basore 3. 4. Niki. On your knees. Pfukame nuna. Barapfukama. Uyafite ikiburi. He said bend the knee. Fuck up. Ndavuze ngo hini fi wa mujinga uyu wenyine urabona ko harimo nakantu kakamenyera. Ako tubona ufite agasuzuguro shana ko ni kabura. The rush week, gentlemen. This is Grey Cloud Island. Hano bita Grey Cloud Island. Uned stretch of land in all of Minnesota. Ubu nibwo butaka bugendwaho n'amadayimoni arabuhiga cyane. Umva kubeshya ni kwa kundi abantu bakubeshya. You and your fellow pledge brothers Ijoro n'abavandimwe bawe survive the night and lean on each other. mugomba kurokoka iri joro buri umwe yishingikirije undi. Never run, never hide. Cappers too, you dumb. Abascout ntabwo biruka ntabwo bisha mbega ni ba bantu nyine ngo abascouting iyo bagiye kugwa toteme niko mubyitarya bakujyana ngo ahantu ninjoro mu ishyamba ngo hari n'igihe bakubitwa ariko ngo ibintu bihabera. Lady B yarambwiye ngo baratwika n'iki na waki. Cap until I die. Wana tuzaba kapapa kadupfuye. No hide. I bet on it. Baraza kwiruka banihishe ngenda biza. Ufite amahitamo abiri. Choices. Either follow this road out here, mukurikira umuhanda hariya 12 miles of it back across the bridge where we muragenda mera 12 mwambuka ikiraro take you 4-5 hours, birabatwara nk'amasaha 4-5 sibyo? or you can take that shortcut cyangwa se mucicira inzira ya bugufi ariyo yiriya urugendo rwanyu rube kimwe cya kabiri. if you're man enough. Ariko ruriya rugendo rw'ishyamba rwo kurucamo bisaba mwe muri abagabo bihagije ngo muhaguruke mume telefone zanyu. Ni abascouting ngo barashaka nabo kuba basashe harya ni sasheri sashe muze ni ibiki ngarashaka kuba sashemu Katorori. Suje abascouting mwese muri kureba iyi filime mujya mujyana abana mu ishyamba ngo harashya koko. On you to wash out first. Oh, Katorori. Guys get lost. Nimwibagirwe ni muyoba. Icyo babaye na abascout. Fish. Tubonanire ku rundi ruhande n'inshitsi. Abana bato. Muri bya bintu by'abascout birabina ariko ni byiza n'iki. Map say. Nge ntago ndiwe tu. None simba beshyi. Nge ndi icyamamare. Kumbe dore map babahaye abajinga nta kintu kiriho ubwo yashanyije ibintu bibi. Well, I mean, we should probably get. Basore murabizi tugende. Well, I mean, long way. Hope we can go back. Mane reka ducira nzira ndende. Look at this way. Oya duce inzira ya bugufi bababwiye ngo inzira ya bugufi niyo bisaba ngo kubura umugabo cyane yarabwira ngo duciye kuri.
Yeah, right. I was... Sawa reka duciye mushaka. Baciye ya nzira ya bugufi yo mwishyamba. Gonna get eaten alive out here. Hano baraturya turi bazima tu. Baciye inzira n'aba scout. Turi shyamba bagiye gucamo. Barashaka sashemu. Barashaka toteme. I don't know. Check the dick map. Baginga baduhe map ishushanyijeho kabanda sha. Whack out drunk and I'm putting diapers on your head, shit like that. Bari kwikomereza baganira. Drops you off in the middle of an Indian burial ground. Bantu bundi nite muginga wakunaga mwishyamba ry'iringiri ryo muri. Hano bakinguraga bayinde bakera. Looking for a hano bundi haba haba nk'aba bantu batagira imitwe b'amagini. Ibyana biri kugenda bitera nubwo babiganira. Truck. Bare DB. Okay, so which is it? The Indian. Hano bagiye bashingura bahinde bakera. Woman. Oh, almost forgot. Nari mbyibagiwe. There's supposed to be the 8th gateway to hell. Hano imbere tugiye kugera niho hari umuryango wa 8 winjira ikuzimu. Bari kugenda baterana ubwoba nyine barumva ari imikino. Ni mu masaha y'ijoro bahimba inkuru. Noneho ngira nsibura hano imbere niho yihagaritse. Baragenda baganira bakabya. Supposed to be haunted. Just stories. Mani bira bintu bavuga ngo byabere hano ni inkuru wana. Designed to keep people like you out. Hari ni ibintu bagiye baganira babeshya kugira ngo abantu nkamwe mutazagira hano. And inburning. Seriously. Kugira ngo baturinde iki imibi biri hano. Hari imibu. Courthouses and a diner. Oh. Bakomeje imbere. You hear that? Banze guca inzira yo muri kaburimbo bacanga inzira ya bugufi y'ishyamba. N'aba scout barashaka mani ngiye barama toteme y'ipusi ngiye barami y'urukwavu. Somebody out there? Wazajya mu ba scout we nkajya ndirimba niki kure bano yari kanzi. Hey hari cyabonyana. You're right. Mwana mese neza. Your vagina, did you? Nizere kutababaje igitsina gore cyawe ngo gikubite hasi bazariko nuko muserereza babivuze nabi. Uraguye se urababara mu myanya y'ibanga y'abagore ufitaho. Niko kumubwira ko ari umugore. Do. Ngo iki? Guys. Basore. Murebe. Babonye iki? Bari hano hari icyo babonye igicumwe si kimwe ni babiri bambaye amawayiti bafite imiriro mwishyamba. Hey! Bababwiye ngo nimushaka kwicisha inzira y'ishyamba niki. Bibaza kubasaba ko muba muri abagabo bikomeye cyane. Banze guca inzira ya kure ya kaburimbo, murabizi mwese mukunda ibintu byoroshye, ngakayira ka bugufi. That's them. Baranibo? The same two assholes with the... Barani babaginga bari bambaye mask batuzanye bana. They're in the middle of nowhere, they're expected... Batuzanye hano. ...each other. Bazi ko turi busubiranemo cya tukiruka. There were cat material. Barashaka kumenya ko turi buze kuguma hamwe. Right. Aravuga ukuri. Some right here. Bariya nibo mani, nibo bahise baza hano mana, ahubwo tugende tubemeze baraduha toteme vuba. Mwe mu nkurikire. Be initiated. Katorori. Where? Muze tubakurikire barani babaginga bari bambaye mask abayobozi bacu muri baba scout tubakurikire. Abana bakurikira abantu babonye mu ishyamba. Ndebere filime ngiraryoha. Bana baje hano. Do. Initiated or disappointed? Do. This place smells like ass. Hano hano harahumura nk'ikibuno. Does this look like Kappa to you? Bino bintu murabona ari ibimenyetso byacu bari by'aba scout. Let's see what's behind door number 1. Can't wait, dude. Kature niki kiri ku muryango inyuma y'umuryango wa mbere niki kureba hano. Yesu Kristo. Ibi ni ibiki? Bageze hano hari umukobwa ufunzwe umuntu uziritse n'umutwe. I don't think this is part of the Hakeka bino ntago byari biri mu mikino yacu yo guhabwa toteme niki. Bise neza. We should just shackles on. Urabizi tuve hano tugende. You out of here, okay? Tugiye gukura no wa mukobwa we. Say what the fuck is going on? Ibiki bijya mbere hano. Yeah, okay, fuck this. I'm Mwana urabizi ngende. Ndagenda tarasubira inyuma. Shit. Skate. Okay. What is this? Nani bine biki? Hello? I don't even want to know. Sinchano kubimenya. Messed up stuff that you people are involved. Man, basore ibi ni ibiki mwishizemo. And if you don't like that, me and my boys are going to seriously wreck your shit. Man, icyo ibintu byanyu tugiye no kubyangiza no tunabivemo ibyo bintu byanyu nimba ari ukumukora. Azigo niba bandi batoteme. Bahita bamujomba urwuma mu gihorihori. Nyagasani. Hey! Cyangwa ibintu byanyu tugiye no kubyangiza tunabivemo niki. Umwana bamukubise icyuma mu gihorihori. Ibi nibera mu gihe witwa Minnesota. Nyagasani. Dora amaraso. Hey! Kivayo.
ibintu biri hano biri serious kinyerera mu maraso mufate mwana mumufate harashya katururi baragifata kigabo hey cyo bahuye nabyo mu ishyamba kigabo baragifata do kigabo ni igisore do mwana kijomba ku mutima dore igipara ku mutima kigabo gicaga chain gutyo. What the fuck just happened? Bigenze biti? What just happened? Mwana bigenze biti? Okay. Mwana arapfuye. Fucking dead. Fucking dead, man. Mwana aradupfanye. Dukora iki? Ibi nibindi bivuga muri iyi karitsiye ariko nanone babivuga bongurirana ntago bizwi cyane. Nta karitsiye iburingwe. Gatsata ingwe irimo yitwa Roke. Nako nge ndi intare y'umujyi. Tuve hano tugende. Babonye umanitse hano ari kurira. N'umukobwa. Naho suyu bakiraho hari undi waje hano n'umuriro. Bimeze biti yinjira ryo. Hey! Hano hari umurambo. Twinjiye bose bafunze ku munwa. Babafunze iminwa. Bambaye udupfukamunwa. Katururi. You move any faster. Her feet are... Umukobwa ntago ari kwihuta cyane. Yambaye iminyururu ku maguru. I don't know, just leave her there or something, dude. Urabizi tumusige hano se ni iki? Ni umukobwa batabaye waruziritse. N'abana bakiri bato. Bataragera hano musubira inyuma. Mama we! Bari baguye mu cyobo. Bari bageze ahantu isi irangirira dore icyo bari bagiye kugwamo. Nyagasani dore icyobo. Kumbe hafi aho abandi bahari ni babandi babiri batanga toteme arya babita ngo iki bamwe baba ari hejuru. Mane kura mu maske yawe wani ibyana ko twabizanye ngo bijye bigenda bibe biri muri biriya. Ni ba chef ba scout bari hano bari kuganira. Ma'am, are you sure we can even bring pledges out here? Don't tell me you believe that haunted woods bullshit. Mano tambwira bya bintu bajya bavuga ngo ishyamba ribamo ibintu by'imizimu n'iki kubyizera. Is that them already? Barani bose? Hour, no way. Ko nta n'isaba bamaze se? Lights on. Ucana itara turaba bari imbere. Sikeye turabari imbere n'amashoka bafayo bimeze bite bano kugira n'umumvisha induru. Bumvisha induru bimeze bite ni mu nzira. Ntawe uri muri iyi nzu ni inzu babonye hano mu ishyamba. Ntawe uri hano Katururi. Kumbe ni umukecuru wibera hano mu ishyamba bahise binjira mu rugo rw'umukecuru dutabare. Abana mwe nta bibazo nshaka tubabarire umukecuru. Mutware ibyo mushaka. Mva ntabwo turi bukubabaze. Dukeneye ubufasha bwawe mukecuru. Hari abantu badukurikiye. Nakurebye n'uyu mukobwa bakurikiye. Ufunze umunwa. Where's your phone? Telefone yawe iri hehe? Parlor, last door on the left. Arahamurangira umuryango wanyu mukase ibumoso. Like bolt cutters or something. We gotta get... Tengurukizo se bya bintu twakatisha ano mapingu ye. Wapi? You're welcome to try in the basement. Ariko mwajya kugerageza muri basement hasi mukareba nimba ari ibikoresho biriyo. Gun or a rifle. Waba ufite nk'imbunda se cya pistoli? I do not believe it. Ntago nizerera mu mbunda twizera umwami Yesu ni uturasira abanzi. Mva mukecuru ariko. Something my daughter got me for when I go into the city. Ariko hari ikintu umukobwa wanjye yarafite ubwo yazaga mu mujyi. Might this help? Kano kantu gukapiriza umuntu mu maso ni rwa rusenda bapuriza mu maso. Umuntu agiye nko kuguye mu kiruru ukamupiriza gato witonze agahira rimwe. Yaje muri basement. Arebe ko yabona nk'igikoresho urukezo ibintu nk'ibyo byabasha kumufasha. Ukatare amapingu n'iminyururu ya mugore yambaye. Mugore batabaye umukecuru avaye. Would either of you like some tea? Muri mwe rushaka icyayi. Oya twe tunga urwunge naby'icyayi mukecuru banga urwunge. Uyazana kuri telefone. Kanda telefone mukecuru nikora. Mukecuru yaje hano ashyiraho icyayi. Icyayi cy'u Rwanda ariko icyayi cy'u Rwanda nicyo yabashyiriyeho.
Nubwa mbere mvuze umuntu tarambaye amafaranga katurore mwana kirano mukecuru ahita mukata ingutu mama we amaraso atarukira muri kamera. Hey wa mukecuru yisharyo isi yica umwana kijya guhamagara. Hello. Hello. Ma'am, are you in need of emergency? Madam, mwari mukeneye ubufasha? Emergency? Oh, goodness, no. Nyagasani. I took a bit of a spill, but I'm okay. Muyameze neza harabayemo akabazo. Grandson. Akuzukuru kanye mukababarire. For his dear old Nana. Yarari kunshaka ariko yambonye. You have a nice night. Samugira ijoro ryiza. Cyane rwose nanjye niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Ibazare mugira ijoro ryiza niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Mukecuru abanza kuramo. Dore tatuwaje isire yishaje yawumuye nibishinzwe ikinaha ikubagiye abana. Mukecuru atetse icyayi muri iryo joro uyu aracyari kurunguruka. Numwe batabaye sasa yarebye mu nzu y'uyu mukecuru abona intambara ziri hano, abona ibishushanyo birimo, abona n'ibishushanyo rebe by'ibinyamaswa biri kurwanywa n'abantu bambaye nka babandi bari barashimuse uyu mukobwa. Uyu yarabibonye abona abantu bariho bambaye neza neza nka babandi bari baramushimuse bari kwica ibintu by'ibinyamaswa bimeze nanone nk'ibigore bimeze nk'ibinyamaswa. Uyu yarabibona. Hey ibishushanyo biri mu nzu y'uyu mukecuru neza neza. Sasa uyu ne kugera no mu nzu y'umukecuru abona y'udushoka bya bintu ndwanyi zambara uyu mukecuru. Suravayo mukecuru kingura biranga ari muri basement ngo kingura gasubire hejuru biranga It's not funny, all right? We ntago bisekeje mwaretse nginjira umuriro urabura. Hey mukecuru twasize yambariye urugamba. Hey Suravayo ni icyuma. Guys, basore baso Hai katurori komeza imbere. Nsigaye nitwa Peri Noel dore na Noheli iregereje. Komeza imbere. Komeza imbere ni iki kimwibutsa izi season zisanga ku gasobanuye 250.com. Komeza imbere ari icyanyuzeho. Hey akintu mubonye kibara kimuco n'iki. Komeza imbere hano hari icyayi mukecuru yashyizeho ikiri gusakuza uyaragikupa. Uzi kuzimya ibintu utakije. Hello. Hey. We. Mani mfungurira mwana. Dude, I can't. Mani yaracinze. Ushaka urufugusi ndarukura mwana. Just get me out of here. Mani ngurano mwana. Ash. Ndagaruka ugumyaho. Mani winsigana. Abana babiri bari baje kwishakira toteme nk'abandi basikauti bose. Abasikauti mwese muri mu Rwanda ndabasuhuje. Na mami. Komeza imbere. Mukecuru puriza urusenda mu maso rw'umwana. Puriza mu maso yitavuna. Mwana mpurije urusenda. Mukecuru ataragira wa mugore araza aramuzinga harashya. Mukecuru baraniga. Mukecuru bamuniganye ifuro. Nibiki bijya mbere mwana bamunaza agasenda mu maso karagasenda gapfuye ubusa bari kuzakajyana kuryana mu gikwe. Mukecuru barishe. Mukecuru yapfuye yasamenye kwasama kubi nukurira. Yeah. Fuck me! Hey. No! Fucking hell! Yazano bamukubise urusenda mu maso. R2! Uramwishe. Where's Bobby? Oh fuck. Where's Bobby? Robari he, Robingu yapfuye.
Che. Guys, let's get out of here. Back door. Back door. Okay, I can't see. Katorori. Bakiraho. Turabashe n'imiriro bambaye iminyeru. Hey, bano bana umugore batabaye ni muntu ki? Kuki ari guhigwa cyane? Abana icyo bakoze baciye inzira y'inyuma, baciye umuryango w'inyuma. Bimeze bite? Barerekera. Abari kubahiga bari gushaka uyu mugore abana batabaye, bamukomezanya imbere. Niki do bamukomezanya imbere. Katorori. Mariano, gashoka mu mutwe mama we. Urebe. Ibyo ni biki? Shoka. Sigida. Mwana yitacho. Uyu basigaranye. Dore ndwanyi yaje. Urabizi twimanukire. Je naguta nkimanukira. Katurore waje afata gashoka yiruka cyane, yihuse cyane. Bimeze bite? Turi mu ishyamba. Hey! Nshira mu muhanda. Bari mu muhanda. Harori kuri telefone anatwaye ibintu bibi cyane. Abo zigatunga bagonge. Baginga. Ni wa mugabo twatangiye bari gwata ibibazo mubaza ngo ese byagenze gute akavuga ngo ngiye natanze lift ndi gufasha abantu nk'ibisanzwe. Kingura umuryango. Bagiye kutwica mwana. Byaje turagashoka. Urabizi? Turagashoka. Ibice bijya mbere uyimanye lift biparamira modoka ye. Uyu kureba hakurya. Abone rwanyi. Do. Uyu yabonye n'isura ahita yatsa imbeheye. Ni no stress muri bwa bukamya sigaye atwara. Acho. Ski. What the hell was that all about? Man, birani ibiki? It's a long story. Inkuru ndende. Ni inkuru mbarirana. Let's stop till we get off this fucking island. Ntuhagarare mpaka tuvuye kuri kino kirwa. Iyi ni indi leta ya Amerika bari kutwereka ibyivugirwamo. Icyuki singa utabaye. Icyamamare ndahembwa iki? Amafaranga ngahe? Oya Yesu azaguhemba. Urabizi bimeze sawa. Ndashaka kugukura icyo kintu ku mutwe. Uyu mugore abari baramufunze umunwa. Uruntu ruzengurutse isura yose. Umwana dore ngarakimukuraho. Bari barafunze uyu mugore, bari baramufunze isura yose, umunwa ibintu byose. Kumbe ni umukobwa. Biraza kumera sawa. Byose biramera sawa sibyo? Hana wibagirwe ko nagutabaye. Dore umugore atabaye. Maso arahinduka. Yagasoni. Hey! Maso arahinduka uyu mugore bari baramufunze amaso n'umunwa. Dore amenyo mama we! Dore isura! Dore ngo kirasama! Hari impamvu uyu mugore bamufunze bari baramufunze! Hari impamvu bari baramufunze umunwa! Ni urunyamaswa. Wowe kagira ngo umuntu bamufunze bamuhohotera, kumbe ni urunyamaswa. Yahise akurira umwana. Umwana wagiye agiye gushaka totemi. Dore umunwa. Niyo mpamvu nta sadunda nahabizo. Hey! Kirangije! Imodoka cyayisimbutse gutyo kiruka. No stress akomezanya imodoka. Jumped, man. Yasimbutse. Interesting story. Iyo nkuru iratangaje. Yaje kuri polisi kubivuga. Did that? Ngabonye umurambo. The way I said it happened. Ibintu byabaye nkuko nabibabwiye. You two fucking shits, okay? Nimba mutanyizera. Let me go. Mureke ngende. I'm a fucking lawyer. Cyanjye guhamagara fuka wanjye. Icara hasi muze. Icara no stress. What the hell was that thing anyway? Kira kintu cyari gicubundi. Nobody knows what. Nta muntu uzi icyo aricyo. For each time. Buri gihe kiza gitandukanye. But they all get here the same way. Ariko byose biza mu buryo bumwe. Settlers on the island were blasting for limestone. Bagambere biza kuri iyi si yacu byaragiye byaramanutse biraza bigwa mu cyobo nyine birishwanya gusa ubutaka byaguyeho hahise hasigara nyine ikinogo. Some sort of gateway. Bimeze nk'irembo. It's out something evil every so often. Iryo rembo rijya rizana ibintu bimeze nyine nk'imyuka mibi bijya bizana ibibi byinshi amadayimoni ibintu nk'ibyo by'ibidayimoni nka biriya twabonye bica muri iri rembo bigwa kuri icyo kirwa. But the people of Grey Cloud fancy themselves guardians. Hari abantu noneho muri ako gace bita ngo ni ba guardians n'abarinzi baho hantu cyase bakita indwanyi. Monsters ever since. Buri nyamaswa izamutse barayica imwe ku yindi. Kugeza iri joro. Let it go. Ubwo yeho n'abasore bawe iyo nyamaswa mwayirekuraga ikagenda.
umva amagambo bari abantu twabonaga mu ishyamba ibyo bira binyamaswa bizamutse barabifunga bakabyica atuyira ijoro nibwo weho n'abasore bawe babandi bari bagiye gushaka toteme mwari kwiye kimwe mu kinyamaswa aricyo twabonye baziri kuye umunwa none ubu kikaba kirano hanze uravuga ibiki by'ibinyamaswa n'irembo harundi muntu wabwiye ibyabaye iri joro umugore wawe cyangwa umukobwa wawe niki Joseph, no, I've been Mariana Joseph the whole time. nagumanye namwe nta muntu ndabwira kira kinyamaswa nabonye kubera iki It is more outsiders stirring up trouble. icyo tudashaka nuko abaturage bo hanze bavangirwa n'ibibazo bakamenya ko burya kino kirwa cyacu cyakizaho ibidayimoni mpamvu irembo ari ibanga cyane nta muntu ukwiye kurimenya uriya waribonye baramwishe dore irembo iyi leta batweretse ifite irembo riyiba muri ryo rizamukamo ibintu by'ibidayimoni tujya ahitwa Florida sibyo hano muri Florida hari ikiri kubagabaga kibaga yagasani hano dutangiriye tuvuye hariya You know what today is, right? uyu munsi muzi wari wa You know what today is. n'abandi bapolisi dutangiranye tugiye muri Florida tuvuye mu yindi leta bita Minnesota tuva na Oregon I can drive sometimes. Yes, drive nothing. n'abapolisi binjiye mu modoka bibiri mu gitondo bagiye ku kazi kuri abapolisi babyuka bakinjira muri za modoka zabo bwabo modoka mwese mbona ngo dora akamodoka sinzi impamvu mukita akamodoka binjiye mu tumodoka muradutinya none ngiye mbonye turatumodoka twa polisi ngenda nkabahagarira iruhande nkabasuza nkabwira ati nukuri turabebe ariko mwe muratubona mukiruka biranibiki bivuze ngo mwamwishinja ibyaha abapolisi baje mu kazi abapolisi nge n'abantu banjye ngomba ndi kwigura ngeje ubundi ninkora niki ndirima tango hakurino barakwereka n'abapolisi barazenguruka mu mujyi bagenda bareba mu mujyi byifashe gute banyura ku bana uri mutekano uhari neza polisi nyine ahura n'umwana bakikira n'agapira n'iki ubwo nyine urumva ko abagizi ba nabi babuze abakiriya babuze mu mujyi ubu bakiriya babonetse abapolisi bakabaye bari kubirukankana none abakiriya babuze mu mujyi urimo ibintu bimeze neza abakiriya babuze What's up, guys? Meze bite basore? Captain Cabano of the Les Stefan Sarge. Nabizi Sarge tugiye kurya. Have to end up with the most obsessed Cuban dude I've ever met. Bano baje hakuri no kurya. But the yuca, Captain Cabano. Yeah, with the yuca, man. Then go to that. Bano bari hano baraganira n'abapolisi n'aribi ni imodoka iri urubanza. Ukanya kucumba barahamagawe. Go ahead. Ku muhanda umanuka ujya mu Gatsata over. Birasa nkaho hari ihene yahibwe. Man, that is some Miami shit right. Bano uyu mwanda wo muri Miami nawo rero. Hey, we'll take that. Reka bari twe tujyayo. Oh, we took the last one. Oya niba arabahamagaye reka bari ubajyayo. Wari ihene yibwe. Check it out. Urabizi reka tuze ture polisi nayo yaragowe ibaza ariko ngo hari abajinga bibyihene ni muze murebe over barani bo bagiyeyo wari ihene yibwe. Nothing. You okay? Yeah. I'm good. Telling you, Captain Cabano is better than Les Stefan. I just want to. Umva bano baragenda baganira mani Kasakabana niho heza cyane kurusha Stefan. Sibyo? Bakomeza imbere. Doraho baje ngo nahibwe ihene. Iyo hene yibwe. Like checking it out. Bazan. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mujer? Umugore ari hehe? La policía. Umugore w'umupolisi ari hehe? Don't work like that, kid. Uyikora gutyo wa mwana we suko dukora. Alguien llamó sobre un robo. ¿Sabes quién fue? Harutubwiye ngo bibye. Mi bisabuela. Nyogokuruza wanje niho hamagaye. Ale llevó su chiva. Bamwibiye ihene. Hagari nyogokuruza. Ngaho ni mwinjire. Barinjira. Hano hantu hibwe ihene mugende murebe ihene y'inyogokuruza wanje barayibye. Niki. Katorori. Apolisi bavayo. Iki kirego ribira agomba kugikurikirana bakamenya iyo hene yibwe. Iyi ni polisi ya Miami hamwe njya kurira ubuzima. Where the kid go? Umwana baramubura. Kana kabaye kari barakabuza. Hey. Miami iri muri Florida. Urabizi? Miami police turinjiye ofa. Abapolisi binjira gutyo. Ibi ni ibivugwa nanone cyase bibera muri Florida. Hari bine biki? Hano hantu ngihene yibwe. Hene y'umukecuru barayibye buriya ni mucoma.
The hell, man? Ibiki mwana? Kuri bano ni ugufata itoroshi ukayisobekeranya na pistoli kama jeshi aho muri tsure kuri sasu ko badutoje. Hey! Hey! Do! Wa mupolisi bari kumwe dura maso ukuntu abaye. Sebastian, dura maso ukuntu abaye. Bano bibereye mu kabari. Nitwe twakabaye twagiye. Niko umugore akomeje kuvuga. Ati iriya hane bavuze ngo yibwe nitwe twakabaye dukurikiranye kiriya kirego. Kuki umugore ariko akomeje kuvuga? Bari hano barongeye barahamagarwa. Bavayo. Barebe bimeze biti. Yo. Katano neza ndi bavuze ngo ihene yibwe niho baje. Sozeyo Katururi. Injira hano. Vasquez we. Vasquez. I know this place. Hano hantu ndahazi niyo magambo y'umugore yavuze. Umupolisi yitwa Vasquez. Let me just handle it, okay? Reka bino mbyiteho. Uravuga ibiki? Family shit. Ni ibibazo by'umuryango. Nyagasani. Hari ibyo yakuyeyo. Harimo agakufi. Magic. Ni maji. Ceceka mwana w'imbeshyi. Maji se ni ibiki? Permiso. Déjeme entrar. Ndasaba uruhushya rwo kwinjira. Yarabanje asibanganye byari biri hasi. Bisa nkaho ari amarozi. Aravuga ati ndasaba uruhushya rwo kwinjira. Dore igisiga kimanitse ku muryango. Hano hantu menya harimo amarozi we. Yo. You know that kid? I think Urabizi? years ago. Ndakeka twigeze duhura imyaka 20 ishize. Uravuga iki imyaka 20 ishize? Yeah, andando. So what? I think this is serious follow shit. Ndakeka ibi ni ibibazo bya paro biri seriye cyane. I haven't seen this since. I don't know. It's Rwana masigiye kinabona ibi bintu. Kuva ryarisi. Kiraho barakingura. Moreno. Katururi. Yeah. Hey. Harakinze. Yeah. Shit. I know. Look at the windows. Madirisha ntaribi. They're like bullet holes. Why are they boarded on the inside? I think it's Nibiki birimo indani hari. from going out. What the? What? Hey, look at this. Kureba hano. Hey. Ari byamugiye mu maso. To arakorora. Yeah. Smell, Jesus. Mana yanjye biranuka. Dispatch? Uyu yatangiye guhamagara. Atangira gusaba ubufasha. Dispatch? Barangira ahari. Dispatch? Bumva urusaku. God, smell. Haranuka. Soper. Moreno, hey. Oh, look at this. That's not paint. Bino ni ibiki? Iri ntabwo ari irangi. None ibi ni ibiki? I wouldn't touch that. Njye sinabikora. It's a symbol. Iki ni ikimenyetso. Means this is their home. Gisobanuye ko hano ari iwabo. Kandi inkoko iri iwabo ishonda umukara.
urebe Soper Moreno. Hey. Soper Moreno. Ya polisi babiri baje mbere. Hey! Dore umutwe w'ihene. Bimwe bavuga ngo ihene yabuze. Hano basanze umutwe w'ihene. Bani bini biki? Some kind of ritual? Bani bintu ni by'imigenzo se? Bini biki? You know? Urabizira? They're offerings. Offerings. Aya ni amaturo. Amaturo yikize. To ancient gods? Baba bari gutura imana zabo za kera. You don't want to know. Z'abakurambere bino bintu usukwiye kubimenya. Hey! Tungo bari gutura imana zabo z'abakurambere. Jesus. Yesu Kristo. Yibunye amagufwa. That's a baby. What the fuck? Welky. I'm sorry. Mbabarire. My family, they do all kinds of... Famille yanjye niwe ajya gukora ibintu nk'ibi baraterekeraga. Nyagasani. Ni ntajya Burayi ntimuzanterekere to. Ni ntajya na Amerika ntimuzanterekere. Kure bano. That's Moreno. Uriya ni Moreno. Moreno. Katururi. Niwe filime witonze. Yakomeza guhamagara. Hano hantu ngo baraterekera. Batanga amaturo ku mana zabo z'abakurambere. Mbega hano hantu hajyashya. Katururi. Oyafoye Moreno. Moreno we! Moreno! Binjiramo hano. Ku kirano. Harimo amagufwa, harimo ibintu utamenya. Bakoresha baterekera n'iki n'iki. Katururi. Yesu Kristo. Bishoboka. Don. Hey! Where's that coming from? Biri guturuka. Hey, Wilkie. What? Wiki. What? Rebe. Go. What are you talking about? Ufite kugenda uravuga ibiki? To go. This place is not safe for me. Hano hantu ntabwo harinzwe kuri wowe. Moreno. Ntabwo nasiga Sopa na Moreno. Uranyumva? Umukobwa ari kubwira ati vana ugenda uhandikire. Uyu mukobwa ngo nibo baraterekeraga no kubabona bagenda. Abakurambere bahabwaga ariko ngiye nyamara. Kure bano. Bino birasa nk'amaraso. Yesu Kristo. Yesu ari karihiti. Uzi ko umuntu wese ubonye ikintu gitangaje ahita avuga ngo Yesu. Uriya ni Moreno. Yeah. Kureba dore icyavuyeyo. Dore isura. Dore isura. Kirabanza kiramuterekera. Kiramutongera mvuze ngo iki. Umupolisi ahita ahindukira. Atangira kurasa wa mupolisi mugenzi w'umukobwa. Ikigabo kimuhinduye ibitekerezo. Umupolisi w'umugabo uri hano. Atangira kurasa mugenzi we yarasiki. Dore icyarashi. We mupfumu mukuru. Sasu. No muri Amerika aba bapfumu we. Come on, man. Mwana ngwino tugende. Boku, Orija. Umukobwa arabanza aramutongera nawe amukuramo iyo myuka mibi. Mukuramo imyuka mibi yikubita hasi. Harahiye. Hey. Wiki. Let's go. Wiki tugende. Bamukuyemo imyuka mibi umukobwa nawe aratongera we. Umukobwa utongera gutya bura ntaba afite n'indara mabuno. Indara mabuno ni uburozi ngo umukobwa cyangwa umugore yafataga karaza hehe. Aho hantu uburozi bwitiriwe mu gitondo bakabukura muri ayo mabuno bakabugushyirira mu isombe. Isombe bita igicucu. Iyo sombe uyirya uyituba ikigoryi. Cyangwa se isombe bita junja. Ubwo bwose ni ubwoko bw'inzaratsi. Uzi ubwoko bw'inzaratsi nzi. Niyo mpamvu ubona ngendera kuri amasadunda. Niki. Ukeneye kwamamaza kuri izi filime uhamagara ku cyiciro gikuru cy'agasobanuye. Do bakita Rock Entertainment bari hano hari icyabatatse. Do wa mupolisi yaje atemagura mugenzi we. Yahindutse. Umukobwa aratongera ibyo atongera. Oya. Do yaramurasa. Kifoyo. Sos. Arakijomba. Baraserera bari kunenga urebe. Do. Umukobwa rero ni indwanya. Hey. Ahita mwica. Abapolisi bagenzi bose bahinduwe.
urebe harahiye bari mu nzu y'umurozikazi umupfumu wari ubizi wiki yarabwiye ati wa mukobwa wari ubizi bibera hano iby'abarozi ba hano n'abapfumu n'iki n'iki kumbe kugenda hafi hari igihambiriye nta kintu mubona gihambiriye wowe mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike umukobwa niko yavuze hari icyo yatunze imbunda ngo mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike ntabwo yaba ari we kureba dodo dore isura naragusize agitunga imbunda agikura y'ibiboko dore iboko byacu bimeze nk'ibiyoka umukobwa biramuzirika ni igikecuru kazi kiri hano cy'ikirozi dore ukicaye iyo uza kuguma hano wakabaye waramenye inzira zacu za kera ndetse wari kubasha no kundwanya sibyo uyu mukobwa yabaga hano arabasiga ariko waratugambaniye wa mukobwa n'umukobwa w'umupolisikazi bazana umutwe bazanye hano amaraso yabo amaraso yawe n'amaraso yanjye amaraso yacu bafashe umutwe w'uyu mukobwa bamunywesha amaraso nyagasani ibyabaye ntumbaze ibyabaye ni ibiki umukecuru yafashe umutwe w'undi muntu tubona awushyira ku mutwe w'uriya mukobwa w'umupolisikazi uriya mukecuru bakiraho hari uwasohotse azanye umurambo w'umupolisi akana kari hano kavuga ngo nyogokuru zarimo indani nyogoku byakoze arabaza nde wa mukecuru dusize uri kumwe n'umugore yego umwana wanjye byakoze bivuze ngo wa mukecuru niwe wambaye isura y'uyu mukobwa wa mupolisi kazi arishwe cya gikecuru cyari gishaje cyita cyambara umubiri we buno kigarutse mu kazi wa mukecuru rushaje yambaye umubiri w'umupolisi kazi ubu niwe wigarukiye byakoze ubu ngarutse ndagakumi reka nze nge napfumagura ndoge noneho hajye hahira rimwe nuko dushoje season yacu Imana ibamugisha ndabakunda cyane